Gikundi kia ngwataniro ya baria bachiritaniritie kumenyera riera na njira ya kuanda miti ni bakungurite Ntuku Ya Miitu NTHIGURENE na njira ya kuanda miti ntere cha kithoka ni aria boritie akari guchiritaniria kuanda miti kenda kwithirwa na mitu na miti iria ikuendeka kenda kwagirithia riera. Mwandiki wetu wa Ntutu Muthuru Muriuki ni atindite nabo na atutumira riboti iji. NAARUA ni ntikurethure ngikutegera mantu mitu ala muthinyo NAARUA gikundi gia CFA KENDA bachumiritie bagwatanite mumenyeri mitu ajendene meru bakinya ntere cia kithoka nikenda gutigiriba kuanda miti njire mwe gwitana antu mandijigi wandi wa miti. Thimu ya mwaka huu ni forests and health na slogan yake ni healthy forest, healthy people. Wakati tunaweka msitu ikiwa healthy, tuna-rehabilitate, inakuwa na miti mingi, tuna-rehabilitate catchment areas. Sasa naye in turn ndio tunakuwa na healthy people. Watakuwa na hewa safi, watakuwa na maji safi, na bado watakuwa na vitu yenye watakuwa nasaidika naye kwa msitu kama matunda, kama mboga na vitu singi. Ntu tumenyera mitu na yega tumenyera itwije nature is unforgiving. Antu baba inge ibonete ng'ombe igikua antu bagakua nontu bompara nontu bora antu bagitire miti kwa NAARUA Ntuku ekwira antu bonde ngai ni raurire umara wande muti. Augite moroto jwao ni gutigiri bochokanirie mitu kuntukuna miti thiri. Hapa tuko kwa ITF International Tree Foundation ambao ni moja of our partners. Tuna rehabilitate 10 hectares mahali tuko, lakini tuko na sehemu nyingine pia ya ITF pande ya RIERA tuna rehabilitate 50 hectares. Msimu huu kwa kila hectare tunapadaga 1000. So ukisikia ni 50 hectares hiyo ni 50,000 seedlings. Yes. Sababu kwa hectare tunapadaga 1000. Nontu ja kithirone twina 40 hectares iria tukwanda kibaranyaki already tuandite 150 hectares tweja na aja nande twina 350 hectares tugucokeria na itwitite gucokeria ingi 100 hectares sehemu cia Ruiru na tutiotigira aki inyanja itwitite kuanda miti ya matunda na inya miti rebuja na ira na irio bie bakiura ntu nyambatigiriba kuanda miti ni kenda bomba konokerera twarega kwithirwa tukianda miti nyoni ikaura njoki ciure njogu ciure nthiguru ithirwo tikio inakio kwa wibwega tujukie mantu ja wandi bwa miti jaina maana yaura president wetu aratwirire. Advise watu wapande miti ya high value trees ama fruit trees ambazo zina integrate livelihood, at least our communities wanaweza pata matunda na pia kuni, na hii inasaidia sana, inachangia sana ku reduce pressure ambayo watu wanaenda kwa msitu essentially kupata kuni ama fodder for their crops, but with this agroforestry trees watu wanaweza kupata hizo fodder kwa mashamba zao. Shukran. Nikiripotera Uru TV, Muthuri Muriuki.